203 pogine. Samo iz Otoke je 126 boraca iz bataljona u kojem sam ja bio komandant. Nama je bilo namijenjeno da doživimo Srebrenicu, da znate, jer smo u Rudicama našli papire s kojima su dobili naredbu da uđu da pobiju sve muško. Opstali smo, zahvaljujući ovima koji su izginuli, ovima koji su došli ovdje, vidjeli ste ranjeni i ovi što su bili od prvog do zadnjeg dana. Vidim puno saboraca, posebno njih selamim. I da kažem šta nas je navelo da ovo uradimo. Mi smo od prvog dana znali kad su ušli u Otoku, kad su popali čitavu onu desnu obalu, ja sam ostao tamo sa saborcima i naredio sam da se povučemo jer je njih bilo 3000 možda. Krenuli su topovi, tenkovi, ne znam, ima ovdje boraca možda koji su sa mnom bili gore. Kad smo se vratili, kome sam god rekao, jer smo pokupili civile da bježe, ko je god ostao tamo. Jer sreli smo od odgoja, ja sam sreo Mariju i Vilić i njenog muža, kažem, hajde, neće nas, kaže. Dole sam našao isto Vradiće i ovoga Podića. Kaže, kumove ima, neće. Nema kumova, vidjeli ste, svi su pobijeni i sreće da smo mi, kad smo prešli tamo. Ja sam se vratio sa snimateljem i snimio, oni su zapalili ljude. I znali smo čemu je to, mi smo to i rekli vojsci, borili smo se, evo vidjeli ste, do zadnjeg dana. Ali moram pomenuti prve dane. Jer ja sam ovdje među prvima sa Muminom dolazio tamo, oni su htjeli pregovarati s nama, ja sam njih strašio da imamo oružja, da se ne bojimo. To kaže Mumin i ja sam se prepao. Mumin iz opštine naš, Velaš. Granata prva koja je pala, Mirso je poginuo rahmetli. Eto, djeca su mu bila gore, ne znam imali kod djece, ali se sjećam tog mladića koji je među prvima. I vidjeli smo ta sila se ne može drugčije, jer mi nismo imali drugo nego pušku. Mi smo krenuli na tražbenicu sa 27 pušaka. Ja sam bio direktor Otočanke i ono što je bilo u Otočanci, evo ima i radnika, vidjeli ste, ali u Otoču smo pokupili, onda je poslije se nagomalo negdje 100-tinjak nas gore. I mjesec i nešto mi držali Otok. Krupa je pala, vi ste čuli, odmah prvi, drugi dan. Ovdje, kad smo sišli, ovdje nam je došao iz Bužima da pomogne jedan vod. I ovdje, zato vas molim kad krenemo dole, da stanemo kod Šećni kuće. Tamo je poginuo Nevzet Velađić, od rahmetli Izetac. Nanić. Nevzet koji je bio, kad su ga snili dole, crn, plave oči, lijep ko slika. Azra je, moja bolničarka, plakala kad ga je pokušala zvijed, međutim, on je bio mrtav. Eto, desilo se da i moj brat poginuo kad je bio Nevzet kod mene. Kad je bio Izet. Ono na 3. augusta kad je bila ofanziva. Ali sve što je najbitnije, mi smo uspjeli da ne probiju nikad ovaj bataljon. Jer mi nismo izgubili, vidjeli ste čitavim dijelom, nismo izgubili, jednom su nam došli do Plavna, u Plavnu je stradala jedna velika grupa četnika, zahvaljujući isto jednom vodu i borcima iz Ljusne, da kažem, tu je bio vod iz Ljusne, Remzu. To je Haskić i ne znam, ja sam s njima bio. Uspjeli smo i ustaviti tu, da su prošli, tad su imali cilj ovaj što je Srebrenica doživjela. Jer su krenuli na Bužim i ovdje je Mladić bio, ovdje je Mladić, odavde ta ofanziva kad je bila, on je ovdje bio s tenkovima. I ovdje nisu probili, onda su otišli, taj dio je tamo, uglavnom tamo je i ranjen, ne znate. Na Bužinskom dijelu ratišta. Ali ova bitka ovdje je početak oslobođenja Bosne i Hercegovine, da znate. Ovdje su njih trojica poginula i na današnji dan, to je već kraj ofanziva, Hrvati su krenuli otud, mi smo ovamo došli do Ivanjske, tu je zadatak i bio da se spojimo, u stvari, pa da u Ivanjskoj dole, bili smo iznad crkve, to se poredilo, uglavnom su se oni povukli i otišli i to je oslobođeno, tad je prvi put oslobođen teritorij značajan države. Da kažem, zahvaljujući prije svega onima koji su stali na bedem odbrane,
Zbog njih i zbog ovih koji su ostali, nisu uspjeli doživjeti slobodu, moramo dolaziti ovdje. Moramo ići u Srebrenicu. Trebamo ići i na Ćorkovaču i na dio gdje je Izet Nanić poginuo, koji je po meni jedan od najvećih komadanata u državi, s kojim sam ja nekoliko ofanziva preživio i slušao kako organizira napad. Vidite da nas napadaju svi. I ja sam 2 puta išao kao haški svjedok. Evo Dudaka su. Zato što je branio svoje. A njihovi, oni koji su pobijali toliki narod po Prijedoru, a toliki narod, da kažem, čitav onaj dio Podrinja, njih nije uvatilo ni 10%, da znate. Mi zbog Ibre, Juse, Razima i mnogih ovih koji su ostali, da ne nabrajam, 126 je ovdje, ali 503 u brigadu koje smo bili, zbog onih boraca silnih nove države naše moramo biti ponosni na njih, moramo dolaziti ovdje i da djeca da znaju da su oni zaslužni što smo danas u slobodi. Eto, hvala vama u ime organizatora što ste došli u tolikom broju. Eto, i Mumin i ova ekipa koja ovo organizira, ja se zahvaljujem prije svega ispred saboraca, a ovdje ih je puno. I ja bih sad molio jednog od naših boraca, sin je Hafiz, da ovdje proučimo Jasin. I drago mi je da imamo iza naših boraca toliko pametne djece, a vama upućujem djecu, fate se knjige i učite, to vam niko ne može oteti gdje god odete. Evo oni u Beču